mribangwe shambe kadorongo abonge kamndu kadorongo wangu rongo mrudo joela rongo wao amwambie owe wafanye video wavumbwa Jibril ukahapanga chama la umezi komori kamili wa wamezi kakuja kaujua wewe personeli we mizi yenti kamili nengeo wa rohawo wenda we meya ngwafanye cha Jibrilu kamjajo donda mwefio barini hamao reno fiarmaze bari za Egypti na Tunisi na Maroko mrudo ila rongo wao ekango torture mru enda torture mzazahe mwana hao ya wamnike mwana hanyu Stallone John Rambo John Rambo wanama watukufu tosana amani juu ya hanyu rehma na afya umri mle na maisha mema insha Allah simtosoni hanyu tipia wanama ngamjozi duni samihi ba njajuanza ni njobangwe ni hunu neze sangai shansina wakati wa ujine tuwaye ni wakati ngojobira abo minsina nafanya zonde zaruba na zibala ujabana rahanja ela njalamba hinru njata wasale rabana mfanyo ranzinge yende namna ya zaruba zilio sha pole mpole watukufu amrudin rejei ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba utungupu baati umono Bibi Kamari ala maruru assalamu alaikum Salut ça va alhamdulillah ba ri shele wanamuo rende honze mwamji tasiri jangono Bibi Kamari yangono njatsuwa zengu zindeze sangai silonze mwamji halafu tendo ngali abano tihundu titini wa video yo yini tutsu ambabi shehitwa walakini agam temperature kaiti tsaila mana haonesa uka yekende bangweni ba yekende bangwena be aboti chartende le bangwela Facebook ba fungia bonga na ngarjozi di umsamimba bisha ngamonzoni tahadharisha ye video ikawo titini wayo ngamwijuao ngezungulia armazerezo kini la ranzi juzi haujana halafu tikanzani ele Zimbabwe hauni rongwe mbabi ni jibu ya bwana ola mwambie ka dusma kamru habwe hanyo wakati nazo hamba mruta mare huwa hamizi ya huwa na mize kuishia ya huwa na mize wondo siku mlambavu nezembavu za washili wavalia usekoni basesa wahenda bobishioni zihamadi zitsambuza zempanga mdu hazi arongo hambaye ya huhana mize bauwe hausi uye unyama hapa kata mtsondeni hale peja mbobodeza
hajusa ujimbe jabu zidumedanga haraji hajengwe koni yero aramlima ukabando wa konkuna watu etanso ko jomlo mumenende uso ya ende na hitan nsingo juu nejo bahati shakana usazwa na lahanyanyi yabonge na mumni kesho aroshande zahira za mikaba zejalila bonge kwezi watukufu chatu imenye hata haina mrungutso amba izo yanzawo haina mrukotso hazamba waeke kadorongo etimrorongo wa bangweni na yoti ude ya shande ya hamba kamrungurongo wona juu ebande weinu na mwabeze rongo uhakikifu hanyu muutsaha wa Jibrilu ne erdarasa ngabo video isirkule uranzi jana hauranzi juzi miti parsalelo sitini wayo wandu wenchi minhum wanajidatiram antini yayo na famanzo ndrongoze emwana asiwo raha karja hausi unaye bahamba ikadorongowa shenge ula mrudongo mona harumazerezo ijofa sankule kadada jowana na kadada shimde mribangwe shambe kadorongowa abonge kamru kadorongowa ngurongo mrudo joela rongo wao amwambie wafanye video wavumbwa Jibril ukahapanga chama la umezi komori kamili wa wamezi kakuja kaujua wewe personeli wemizi yenti kamili nengeo wa rohawo wenda wemeya ngwafanye cha Jibrilu kamjajo donda mwefio barini hamao reno fiarmaze bari za Egypti na Tunisi na Maroko mrudojo ila rongo wao ekango torture mru enda torture mzazahe mwana hao ya wamnike mwana hanyu yende ya mwangalie wowa hanyinyo wa hili akana bezo ya hai ekaende hafanya politiki za hanza ya meye mtorture yeye shauti torture erdarasa wala Jibrilu gamba Jibrilu ajapanga chama la umezi hunu nyiwa mezi pia nyiwa komori sisi erdarasa sisi wa mezi sisi nga rumia ngono tsami nsofe service yabole le 13 nga mjokotize 20 euro 30 euro 50 euro sans départ na wasaya ngwa jokotize ola 100 ola 20 ola hatari unjilie rijeri saidie iyo ilo bumbwa langisa mtume juu bomwana nyasi wambwezo wandrabo wambwezo wakamba izo wanzao yabu hata wamaka bo wamezaka mtume ni maswahaba watoka hunjilia wenika wo watsona lewo Jibrilu hajabeno angemwanga monao erdarasa ha develope rongo zinji wallahi mrungo no mwanadamu hamba hulati komori mrungo fikiri hula hata mrima ngono mwanadamu mkomori hufikiri hula mrima imana nzo jirendeka Jibrilu hajabu abashamasha umezi owa miyao ranzima rekani uja Faransa uja shini wenezema webala wejaiho yenge msaada mzima wa umezi watsawa wasaidilwe komori engengo ngorumilwa wanati kamjajo da mwefo barini wanawahe komori kwa jajo wahe masiwa kwa jajo fiarmwe bari ya maore shazila pia ndabokaya shetsawa nzima hawa ilinde urengo amuhambio komori pia wa wamezi haba sindor joka huito wa umezini Jibrilu ne erdarasa ndo joka huito wa umezini angala ze video ziloba na msamahani watukufu msamahani watukufu noni semu zinu zinti tizibesha Jibril yeufanya kama yewo ngulindo ministry ngulindo deputy ndanga amwangalia msaidi angalie mwanamwo ngono monsi na mwangalie yewo Mongozi FM angalia Mongozi FM angalia ngamona ikambara butola yahe yengono anafanya tutambuzi na lini ngamonao
wandu wao abo ngizo zinji banu ngizo zinji banu ze video Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msongo sani hizo ila nsutia msongo sani timoni sani dalili ya wandu wala kwa tulinda mrojoko wandu wala hunu Faransa ezirewe zila hateka jitanabahi ukabala ya irewe yode namnako yako bahariliwa hangaliwa hata ujidiwaza ukabala ya irewe ebo rono wanyongo hako mori watona za hao watona rongoza wakafadhalike zirewe wandu wala hapa saini wa developer wanzo walekezendo Jibrilu hapo yangu na malaba yala ya heko mori yala hemadhwa na komori jukumu wandu wala pia haba Jibrilu mgwambe haja rimdungu ngarisaidia wandu wato joparo ufanya hazi hukana moha hata waje wala duniani kwa jajo shinda wafanya hazi hata wahundrezi vijana wahundrao hata uono hata ngabo wahundra magari lekeziziwa uwe umezi utorongwa heli wanzao ishwe shamasha umezi shama shandi sabo mtume juu huje maswahaba wahe Abubakar, Uthmani, Umar, Ali wonti pia wakausaidia wakaurengaze mali za hao wisaidio watona ima yatima zendi sheye zirewe za tuparo jiri komor lelo wabe wamru ya zibali ya jato wandu haruma ujinga sito kama mali za utonda haruma bonga bahi wabamba haja panga shamasha umezi yaweti mezi we mezi yekumuri pia wa mezi nyikanyi na shahanyu mhuzawo nyikanyi na shahanyu mlonisho nganyine revu ya hele gashi litopa atamfu yatoone ushiwalo de revu ya hele gashi litowa nishi wa mfu latambazo wanati pia latio mbali bala hagashi landrabo nganyina Henry nyina Henry uramba kahaba Jibrilu haba shamasha umezi yendo vyo timezi kwa mori dobi ranzi hosi ho ranzi alepo kuranzi wakati wae mkodo komori wo wa mezi hata jonraba henu raha kwa tushinda uzia umeya hauka kwa tina shahawo mdaenda Hijazi kakuja kaujua basikanga mrongo wao mrunado joheli ya rongo wao wala sikarjambie mrumshaho ya tahemsada karjambeba sisi kardo njare resa nduza mvu kana jeri side misihiri au renjeze madrasa au ezirewe kutujibiwa bo walo wandu eni hundrani ajali ngali eni hundrani ajali ya hundra wo mndu wabu hawo mndu Islamu hambe chondobi angalia mna mwana huo angalia yewo mbadahe na mzazahi waza lwa mitami ule angala shefelisha jane mna mwana huo yewo enge Jibrilu na sikarja msaidia yemna mwana huo ya zalwa ne shefelisho yabo ewola mbabahe na mzazahi kwa mzazahi ranzido siku ya mzazahi yabo ematu heni samangala atukawre mani vertige haba hainu ndi alo makini sikuna rwe video inu Ahmed Kiko ya ntine video inu aitina Jibrilu la mdunga fundi kaifo mna mwana huo kapiteni habanga hanino chef d'etat major ya Erdarasa mwana watifanye mwezi ngazija sambi Ahmed Kiko angalia dubria ngale mbaba na mtazai wafanye ze passport na mwana watitimizi semeni ndaru na inede harumale zero soda harumwe wizara ya honono ngabo ministry ya honono na mwana wahaju angaliwa na dobi na wangabi gutsorungwa bwe hanywa ukuna utamaresha ngotsomba ne mportokwa bala Dr. Mdafana ngotsomba ne mportokwa kaja haba Jibrilu ajaba shamasha umeze yenye weti mezi we mezi yekomori yo kamili ranzi ndo wakati wa cheki hata jonraba wa mezi we mezi tena we mezi amsubutini wambie Capitaine Jimba représentant Erdarasa le grand comédien de Comores wikudo haruma zerezo hapo wakati uhe yao juheli urongo wao bengeside Erdarasa wenji wajoka wangamia
Engeti Jibrilu wo ya hajana ye risala Mungu ya mnika jali ya onesa ye zakana ye mitume ya tobo jahilia wanadamu wenji gamona ngaba defu lepe ndongozi sabu watsona bahanu bolala hemtu Mungu ufikiri hama wala yala mabashe yankuhu imwana emrola ngemwema ngemwema na mwabe wadoenda Hijazi bamisinde naone video hiyo hamiche nijibu bo kamaria bahu iwono zambe yamba fundi Jibrilu habwa shamasha umezi esi waju hata haba sainu karja tonde ko moringi umezi wahana hindri wako ishi watina mfaida ekati wizi kwa jahana hindu ngwa una revu ya gashi sojo paronishwa mfu kalina utu atayani kalina utu haruma moteri nsujwa ilo gashi lilo ndahubi mbese ilo ngilo haruma mrijo le gashi la komora hula mbakajeba wapangwa shamasha ibanu dabo mdo nendri nyondo hatamba embra shaula heze nkuhu mtoi hundra nikaze kuuze zilomozomani zilelwao yelo mjiweze kaba jababula na babula shamasha umezi na wanadamu wakestablo wade wa hatu watitabihe zireweza hatu zititabihe imamaskini watu watitabihe ibwana ulangena ngemwema nende Hijazi wallahi don suswanga mniwonao elina valia baba nsivalia shele kangwanza uheba nundeye ngojojwa weya unde nane kangwanza ngwanzo za mpampampa kabati tabu kabati basi kangorongowo maravili enda rongo zemtwala kahaho wondo ujojanda wa mtortire shauti fahamu utivumbwe darasa ho hanywanyi ho tena kwa jwamba Jibrilu ngamuhambio kanga wana reglema enda regle mtola kawaha awe manafanya helio hamba ngawene mwana gomlelo shabonga abonga bomba hindu ya puza ngabondrongo ndizamtsongeza yabo kuja joja uheba ngweni yabo heya wambe ukaya mtola kangu mzadzai mwana hangu harenge mwana hande hafanya videse Facebook izondra bobo fundi hawizondra bwe darasa wongu tomkazandra bwe mwana wakati mmadi mbandongo iyo nyangu shaula jambe Jibrilu habu ashamasha umezi wemezi na botinda webani tinda weba ishandenti ye masiwa yo mane akonga we Buhari abo akawe mkomori wemezi abole longa rambo heli tango taho za uveshana misili haya fama lillah shauti vumbuwe ye darasa tena bahi uvumba Jibrilu vumbuwe mtwala kahaho yafanya zenai basisi karja mwambia afanye video karja mwambia ribeshemba hindu abadan hata mintujua yo ntujua kai ila so Facebook mintujua kai yorere wayo ntujua karere wayo mana minjere wayo ametkiko kajere wayo tiram kajere wayo gashi hawa Abdurrahman ikaitola so Facebook jayo ikaila so Facebook sitiso irenga habari je husuru dawala dongamba ka haina emaisilamu ntipia walonda mwaono dahu karna toljuha gugu simaisilamu wa maano kakujari rumiza warumiza Sayyid Muhammad Jibril karnahu ujaho dahoni hao rijeri huseza mfu wono zevidina ni saban ngamina mjarada zati mizi video mengo miraru zo pia kwa tulinda ministre de la santé kati Jibrilu ne daras ne ministre de la santé ngio yabo iparo angaliando ndo ze video hizo hanjibu banotasi kamade mbabishe itwa kanzare pose
unemruka katsula wa babu akabana hazinziro hama ubabufu miata bango katila na kakumur na babu ana babu tijaon tena na harma madrasa na babu tatanrati sheitwa shikau doni hoza ku itongeza banu huno energy hunu mimi minja paroka za bone hauka yoni sulaje yoni tabisha kwelisha yoni sulaje shehitwa yabonge kwezi wemru waka urongo wa Jibrilu nai hasibabu nde mrumshaho enda rongoze mrumshaho kandi afanya zenai wala nrudi nrejeni uhambio ka wewe kaukaza kofia njema na ndini ya siniana shawe mizi ngamuhambio ka we mizi notinda webahi shahena mkomoro hunurilio hunu ngona hunurijarimie walola rinyongwa miao walo pia ni walo mkomoro katia olangu tomeya ilia hundra bale yake mana nzodo rongo heliwanza windri dabolo na rongo hindri mwana umkaza mdai hindri mfanya rongo hindri hata unje udonja Jibril udamba habwa shama umezi shoshandi saranzima katil mukarrama shama usaidi ya maskini nema yatima zo nyinyi ndo mwatuzo ya urenda njema haba hayo heni mwade mkomoro hau hena za jiraba hanu ngwa unatwamaka ngwa unabana jore mashahitwa ngamunanga bwandu wenji watsaha edi ranzi hale takriban kasina mezi mira rumine ngabwa jaun rongo za irsha wasote wawe wangali wawala wawade msiju wao na udini la se message ya huwa zazi watukufu wa Erdarasa hanyo ntipi mahala mlio ngasina wawade waloma barani khaswatan manjahia homjini mjwaizi harumu mbude hahisa hafanyiwa operasyon tiale banu kana uroho la pitali rae jaka ima pesa ya tolwa shahasa afanya lidala ngarlinda wamwa mlindo taba walinde ze factory pia zitanganyiwa wanambie totali ngamjoibeshe ya bwana rais ebonge abo wazaze na mdoji hudumu sisi hunulio ngarjoji hudumu ranzinde le 13 insha Allah kamgwa rehana mwata hiyo ngarjoji baze yabo osiku ojeri rionane ebonge nyi wazaze waheze mambro pia ngasina ula ya haba pia ladimwa beshe na wilia sezahe ya ola ya sa ya bona hanahabi pia kama mrado fikiri mbuzi ya shele hasa habono habwa sha habo ustadi na wazaze watukufu wa Erdarasa emana ubonge Tanzania ngeladhimu ya saidilwa ya inawili ya jeza na ujihodari ye mwana hatu manjahia ola ya kamadele jitso asaha upere ababa hangulindo ze facture sitanganya kana uroha wala pitale kabwa wa mpaka ze mapesa zende alimurari na unonono tohuja ya kikaro tonda ijazi Grand banga mi direct kutuwana ngami direct kutuwana kanga mi direct olala olala wingumiye video Olala ngona hatsongeza ye kamera ikauha evanunyi konga we ami wahangu nganyima ami wangu vanyika mwerewe notification ka kapiteni nge anlinyi lande mwana hangu sha amjomregle netimizibana mzazi wakoko bibi nasfata wala ngabo wawade wenchi wala hanibohe kurwa yetwa maya ya hawo yikanti bo Jibrilu june Erdarasa wangewe mru wafanye video ila waka
uteusa maana bala ukauteusa Dwamba kaje fundi ajabu ashamasha umezi we mmezi Deishe tiji huza Rwanda huvi we mmezi Amsubutina meka we mmezi Natinda we bahi Shande masiwa yomane Wamezi Abo kuja jotwa hiri habari Hukaza kofia njema Zopia ngasinizo Kasinizo kuja jwa udoke ntabo urongwa heli wanzao Udofumba Jibrilu heli wanzao Gobi Yera isi uheya aboranzi wabu hama toksonda ya meya Ngeka hamea habala haja Weto ishia radioka Komuri saidilwa raisi au ministra wa haroha Hendemba shenge juenda saidilwa Midzo mingo mingabia nazi Ijake one Wako wano waziunga Hata Hilo Mwenyezi Mungu atoja hamwerea ni daika Hamwerea ni ndume njema Ketina mwanze ketina muyenge Sha Deheni ya ruzukiwa Abona mtulilie Babo ngabo wataha Noko wajashinda raha Wench Abo njalejeza Njamlejezani Njamlejezani Abo video ino kai wasuli bwana raisi ya mrudine shelezi Amjadidi zoba Khaswatan Dola mnamwana hatu ya haba Ulo harumoroni haducha Lazimu ya pashe kwezi bwana rais Ngabo wananyasi wa jomani Gasina katro mwaranzi wa Taho msada uwa wafishe bwana raisi Ngabo ye mwana mchohatu Bibi Abutwahia Bada majila mpwankuu Ulone mnamwana ula ya gonfle mnamba Tongo heya novuziano siha Wanruwa wafishe pia Raha shawaja Ngabo jawo zazaruba We sotewa Ebu ngabo kwezi mtihise twa maya Nchise twamaya ba insha Allah muda utsewa halebanu ngamjo udirikiwa ngarenda uzembio nabo singarifunga usentuire shangarenda uzembio hani ngari wombo Mwenyezi Mungu yentiba sawuhe ritowe ntiyo homa bangani iliyo walomo walalao bangani je mabaha ya misiru Watohura subhanallah Baba wandu wala kweli waula nyama Mwahanka dombili Nsiswiri Tambango tofikiri hula mrima Wala wandu wala Komori Tabwe madhamana wahema ezisiwa Tabwe wahema bavu Tabwe abokaratuvumbwa kweli Kweli gana wahelelea Kweli gana wahelelea Gana waheleleye mnanti utona mwenje Eba wanda totoka mizi Gana waheleleye mnanti utona maji Eba wakwata toka wa mizi Watu hana maji watu hana mwenje Gana kweli wahelela Aba kartuamba erdarasa Waleleleyo wandu waeche warmaye nti itona mwenje Itona pare Itona unono Ekati gashi la tabirini Bas Yone bahenri ya hakomoro Delezaha Na gashi la tabirini Voko kalina joparo nishiwa mfu Savapano Ay savapala Kuli wanadamu kwa hata basainu kwa jareveye Kwa jalamuha Samahani Kwa jalamuha ngwa uhashiri Warugu mrugu jikuro yata ngujiwono mbeja Wemezi we watu video la Wemezi suma wemezi Hata nkadoshi wina jana Komle komorien Si wamezi pia ketina badi Pia Ketina msafarini Ketina mkapitali Komori pia Si wamezi Kabati badi Kabati Ruwarumishi wa serikali Pia wamezi Kakuja kaujue Mana utomezi inri Dadorongoze mrumshawe mtuala kao Mwamba kaufanya nae Yabukangu fanya video ya bili Fahamu chitie erdarasa na Jibrilu Fahamu Panaba sainu sisi ripania Pansisi hapa sainu ripania Kamdoka yu mweliza Enendali nge habasa Kwa haba wala wakaudolibwa Wenikiwaze veero wajheye wadeye Basi mbahazi hisa Mbahazi hisa Halafunga mwanjo mkiriye ndrongoza saya Dobi ya utimizi Komori Dobi Wara isindo ya haja Komori ya tuparo mia Ito mia nongwa mia ubure Wome ya bure
woi Jibrilu iyo serarata joka ushemeleziza na yo katumia harumanti sikardo kadomi harumanti ni Arabi Sauditi ni fara ya jibu okashi mdongo hishia iyo midemisihiri we awanzani ya iswali za hunu Faransa fasiria yabo hulati Marekani, hulati Rusi, hulati Belgiki, hulati Arabi Sauditi, hulati Aswilan kwa tu hata walanda si erdarasa ne kai erdarasa yendo tsai hundra na mnafundo upara ye jib okash na izotinti wanru maisilamu wahemi sihiri ya Faransa ya iswaliza pia wajula nao kwa mwanzo nuhambi neye kahanikiwa yekabala yabe hamoroni au yabe hamtamdu yohanisa pia harume masiwa mananzo ujirende mfumato na ufuma shishio hindi rambi emria ya jihant rambi lesi wala jihant maore manalilo makini Faransa ngono sifungu bleu blanc rouge kamine to maya siroran 4 heures du matin tata mingono njatsu shanga miswirkale le 8 au 10 ngamjoni kiweme haki ya hangu sina udhulumiwa ngenyinyi ngamjo ufanya hazi hata mezishenda mimi tifanya hazi mezishenda Komoro tilibwe miraro sitangio yabo hatetswa kiyama wajohon libayo harume fonction publique kama tujua kanjaisha kanja kufanya hazi Radio Komoro rifanya hazi 9 mois rilibwa 3 mois yabaya na mashaka eba yondo banu joka mratso jomeya ndukana umeya rabie ka urabie mbabiera isi hajabo Komoro watumia waturoha wamenda wameya rabie ya raisi wa mona ya heya ya tutaha msada bonze no msada we hija mzima hawaili wotorenga nyika muwono nyimeni bwaro pepo bala kamjona kabaja cargo bala viola cargo labali ya shahula kasija torenga wa aeroport makatikati ajabu ya rengo wana hind wanadamu kwa jashiwon kajaona bahindu hatari ngapo mwanajeshi ambakabobo mze amlaye bazebwati hatola hazini babo mdobya tsojo kamesi mrajona babano ajo rahodi ya mla karibu zingara mdaenda hijazi enda rumi dobya tsojo henda bwana lorongo hanafasi hilo ngarongo pole mbabititi shabwa basainu ngarta hadarishawe makalbosh kangabo kalbosh lanzo linje Jibrilu aba cricket rongowo linje Jibrilu na tola mhayambe bawo mri unyata gongo kuli randala litimbo mnyama lisundwa ndomo aba harifungulwa Nkomorongo abanga mjokamba hindi na mudue munkirikite mwambe hindi habas wakaudolibwa we babu habaze azisa sefini ndrabo na mtezeje emu yao bonga mwendo na ukaza kifu yabo timonisani chokanzani jibu mbabye bwana ola kweka dorongo amba eka dorongoa yabo ya torongo abonde na bangweni yabo eka abo hata mjini hao yekende bangweni amfikiri msufikiri ende azamba abo naribulie sisi rongo wao homa bangweni mo hatu no harume dunia rirongowe mratambe ngurongo hajide ya babu ngabo wakati ko abo ngabo na ndoje mna virusi bala emda hijazi ziamda ni kwezi Jafari yabo mkazo yabo temperature tijo ya juzi tijo rongo zijo mtabishani banja kanzani na benrongo zijo tabisha mwanadamu shanso kanzani aifahamishe bwana ola ukaya dorongo wanro haujua bameka dorongo ashikangorongo wo mrutu alia kamrungo do bangweni au mra uzisa wendao we kujua kuziso wajwao yabo huja marufu tukauja wanjeza mazamo ba kujua kuziso wajwao shauso jawu heba gweni urabi bye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.